إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فإن هناك آدابا ينبغي للصائم أن يراعيها في صيامه ليتحقق له ثمرة مرجوا منه ألا وهي تقوى الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amba alattanu amba yafadeli amba nyini alafi akan kisi kabanyere kuntoro manan kabara jugu mi alay jommin kanda ore kanda bagay mi alay jommi fili kanda bagate sorola ambe sere ma side te minni bato ci ala makka kanni ala kerengewte je yogonte ala la ambe sere ya muhammad wala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka anaka sebon ana ka dunkew ala ko kisi min ka ca kosobe no tamina ka boy ala ka jon aka do sunni fulen ni nye sunawni adabu ni jogo do ulu kaka sumbaga ko kolosi ika sun kono jogo do be adabu do be akaka sumbaga ika ulu kolosi ika sun kono o be ke sababu ye nafa min be ka sunna ibodo waye nafa jumaye alanya siranya niyo o adabu nunun koloside alanya siranya min kan ka soro sunda bora alanya siranya min kama ibe se ka soro de niyo o jogo ni o adabu kolosi ala musammin korta lendo ayo mu'minu wala akon mu'minu aw munun dara alala haqiqala ne ala ye sunke aw ka fardaye ko ni ye sunke fardaye mugo ka cogomi mugo munun tamina aw nye wona ke sababu ye ana sira lage sin su adabora kala sira lage de puru ko wala ye sira nya soro jogo dama do be al awwalu tabiyitu bi niyyati shiyam folo ye munye hadama de sunna nya ka soro bolo su felala nu ko kasi ni nya bi bolo akorote su mu ne nya bi bolo mana fajiri kene ne sani ka suguri do ika sunna nya o ka kulushi wa ni hafsata radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. Hadisa sahalin na namba hafsatu bolo ko ciden ko koni mu onni masungan ni fajiranye ko sunti yede koni emi ka fu fardasu ni manga ni fajirinye ko sunti ye ko sun kan ni de sani ka suguridu e wangania muhalluha alqalbu nan ko ngania be disukunde kono akorote ko je komana fana la yini min bi disukun kono na bi dusun kono ko ibena suguru de do kasu o de nganya nye bo yibi jiga de nganya fana min fulen nye bara minani ana mina baliya dilo lembe ale de la ala ko qur'ana kono ma umiru illa liyabudullaha mughlishina lahu din ala ko lima hada madun nyamarni foye fo an kala bato kalashi alai ngania akakalashi alai sumunu fulen nye ibe sun kalashi kangania kalashi ko ibe sun ke ala kelempeude fulana pursun kamina ika sun koloshi akabbe ciden ka sun chogoma ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu akoni mogo ye fon kurado nin dina kono min ta kono ika bara be shagima wala ni adabu folo iki ka sun ngania ka kalashi alai akorosi fana ikasu akabbe ciden kasun chogoma ni nye folo adabu fulana
akilata sahari ika suguridu sugurudu ye sun ka jogoni aka adabuna aka sunna dode cidon ko tasaharu fa inna fi shuhuri barakata cidon ko ye suguridu parce que sugurudu baraka bala ni hada madanya sugurudu sulaba ibe wulilin min ke sulaba na waye ala jibi wakati de kana jiya sanka bayina jombe wolen killa mina jombe ewa duwawu kenki jabi awa suguri be du o wakati de a barika do ye waye suguri barika do ye ni dumuni ke sulaba ina fanga be toila tile tola kata yoroja abideme ka fanga toila tile tola kata yoroja wala to ciden ko ye suguri du akado suguri du barika bala akai hera kacha barka bala ciden ko sallallahu alaihi wasallam suguru dula ako fasilu ma bainana wa baina fasilu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar ciden ko faram fanshan min be an su ani kitabe dun ko ka sunni nyogonce o ya suguru dube o suguru du barka dube fulen ni fanaye ki ka su ani kitabe dun ko ka su ku bo nyogona ani ye ciden ka sunna labato surudu ka barka do fulan ni awa surudu ka barka do ye munye ciden ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala aklat as-sahr ala al-mutasahhirina inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirina ciden ko ala na kammali kiyo ko ubin mugottanu mogomunu nube suguriddu ko alanu akan malikawu be tanulike suguriddu nanka donc ni suguri ka hera na ka barka doye donc ni adabu fulana adabu sabana ika suguriddu infana kana ke su konona na de sunna yere ka suguriddu ka ya garuya de kata su labandela wadalla munye anni jaydi ibn sabiti radiyallahu anhu qala tasahharna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى صلاة قيل كم بينهما قال قدر 50 آية منتفق عليه جارب بن ثابت يقول الله قولوا يسغر الدين كفر تشيدنك وأكف وليلا كسلي كسغر مسلي وقال جارب بن ثابت ما وقال أو كسغر الدين أنا كسلي فرانسي حتى جمان تنبوني نغنشي ako aya bi duru kala wakati aya bi duru kala hake doni kala ko aya bi duru kala hake o be ko ni 15 minutes urubu sa ko ni 15 minutes nyona mana yika suguru du kika suguru du jo ani ewa sogoma kasani 15 minutes nyona ka suru ni ngonje do mana ka ke sul la bandala Zaid ibn Sabit ko lutum be sugurudu ka faraciden ka kunu be sugurudu ka faraciden ka wuli la usallira o ko ka sugurudu anaka salli difference hatta juman tumbuni ngonje ako aya bi duru kala hakati wore tumbuni ngonje don ko be wo jate ko mi 15 minutes ngona o ni yaira kanunendo sugurudu ka ya garude ni nya adabu anye adabu muno fo nonu do su adabu do yon munye fonnan shiriya mogo ka ke fonnan shiriya sumbagato ka ke fonnan shiriya sarakati bo ka caya nyuma ya ka caya wani ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril wa kana jibril yalqahu fi kulli laylatin min ramadana fayudarrisuhu al-quran qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان أجود الناس حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة منتفق عليه عبد الله بن عباس ko ciiden ne tunye fonnan shirya ka teme mogobeka akon ne ciiden ka fonnan shirya ko abin wala ga taka jidi yoro juma ko sungalo ko ciiden ka fonnan shirya tumbe jidi sungalo la wakati min nani jibril be nyogon kumbe nyogonya ko sungalo la susu ko jibril tumbe jidi ani cide ube abe cide lakala qur'anala ube qur'ana kala ko tumami cide be jibrila kumbe nyogonya ko cide ka funnan shiriya tumbe chari katme finye cilenga aka funnan shiriya katme finye cilenga donc ni nyayira cide ne funnan shiriya katme bekade
me sungalo fana la ka fonne siriya be jide ka to wakatu toka musumbato ikake fonne siriya be akanyogon de me suntige wule kanyogon de me sungalo kola ni nye sungalo suni adabu doye sungalo suni sun adabu doye munye istinabu li muharramat isunto ninya haramu ko ye yoro kola suma haramu kumalama haramu kewalama isumbato ki yoro kola sama wajallahu munye qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla juri wala amalan bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sarabahu fiiden ko ni mogo ni ye ewa junubu kuma ye mogo min sunto ni ma junubu kuma wuto ye ube ka baara ke ni junubu ye fiiden ko ni ma ulu to ye i sunto ko i ka min nogo ni ka kungo ko ala ma ko sitala mana i kungona fu i min nogoyara fu ala ma ko sitala ati sara so farga binna ka boy ka de ni ka sun baraji be tiɲana mɔgɔ min sun tɛ bɛ junubu kumaw fɔ mɔgɔ min sun tɛ bɛ junubu kɛwalew kɛ cilen ko n'i ma tɛ e fana bɛ kungo minɛ i bɛ minɔgɔ min na k'o tiɲɛ i bolo ala b'o bɛ tiɲɛ i bolo ala mako si t'o fana la nin ye sun adabu dɔ ye i k'i yɛrɛ kɔlɔsi junubu kow ma a kumalama a n'a kɛwale ma sun adabu dɔ ye juma ye al-istinahabu ar-rafasu wa saqibu ni sun to dɔn kuma lankolon ani manka yere kolosoma sumbagato ka yere kolosi kuma lankolo foma ani mankanci sumbagato ki yere kolosoma wallahi munye qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm sawm ahadukum fala yarfus wala yasqab fa in imru qasamahu aw satamahu falyaqul inni imru sa'im shidan ko na dole kelen sunna domi akwai kanan mankan caya da i kana kuma lankulon fo i kana mankan caya har min mugo min ya nyini fe ko ga kelen nyini fe ube ni mugo min yi nani ube mugo min yi kele ci don ko ka fo tigima ne sunto do kana do kan nyogon soso la ni mugo min yi nyogon soso nyini fe mugo min yi nani mugo min yi kele nyini fe afo tigima ko ne sunto do ne sunne do wala sumbagato kuma lankolon fo mankan yere kolosuma nyinye sunka adabu doye munye tajilil fitri sumbagato nitile binna doro isuntige nitile binna doro ibika suntige kiden ko sallallahu alaihi wasallam la yajalu an-nas bi khairin ma ajjalu li fitra kiden ko mo tawuli ube herala nude suntige teliya ibe suntige teliya de nitile ko ni binna doro kana to konne de dumuni ke folon kana to de ka e suntige ya garuya nka salli folo ko fe nka suntige ube kamilitu damado faraka tile binna kamilitu damado faraka ayi atoliyare ika suntige ciden ka sunna tumbe de aba suntige de folo ka salli na sallira de don ko be dumunu mindu abodu ibi suntige de folo ciden ko hada madum tawuli ube herala nu be suntige teleya tile ko ni benna doro kana foyi makono isuntige de folo har kana salli ka soro ni suntige ibi suntige de folo ka salli o ko febe dumunu minke iboke su adabu dole dumaye sumbagato ni bi suntige wakati ni ikadwa uke ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako salasu la taruddu da'watuhum al-imam al-adil wa sa'im hina yuftiru wa da'watu al-majnun ciden ko mo sababe ku uluka duawute sabi ube duawu minke ala ko ka duawu jabile ko ka duawute sabi ciden ko mo sababe donye akonye matilele aka duawute sabi ani sumbagato wakati ni bi ka suntige ifanaka duawu jabi wala suntige wakati duawu ka caya ciden ka sabana ani mogo tonyole ni ye mogo tonyo ayi danga o fana ka duawute bibe ciden ko ni mogo saba ka duawute bi nyema tilele sumbagato wakati ni na ba ka suntige ani mogo tonyole ciden ni sallallahu alaihi wasallam hadisa do sabatura ni ciden ya asuntige na nina
أضافوا جهد الجمع وبطلت الوروح وثبت الأجر إن شاء الله. كيدن تنكرنا يا سنتي بين نفو كل من نغم من تندنا أتارا نكا فصل نجرا نكا سرا سبترا ني على سنة كيدن تندن نفو ونين نفو وتمنين كفي دعو كري كري لورما سبتي كسنتي بوغتي وبيفو دعو من كدير يبرن بوفو ونين كيدن كو دعو بجابي سنتي بوغتي دون كنو كنو سوسبين yani sani ki ka suntige de wa ibe doyin fo o ko fe ben ni ka suntige ube suntige li ko fere duawu de fo o ko hadisa na chogola hadisa be nin fula beta hadisa na chogola fula imbe de sira duwa kono abesiga ke sani kan ni ika duawu ke abesiga ke fana ni nin ko fe ika duawu ke tumani don tudo ni karan ninna o ko ni fula kelen kelen ni ya ke abedo hadisa kono donc ni yesu adabu an kan ka munu ku matarafa kanjan tola ku konoshi puru nafan min be sunna an ka seka an nafasro barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbi wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بل مسوء أدبوري جمعي من سنغلو جولي من نمبال من نافلة أنكان تسرالا ويسنك جغن مدوية نافلة سلو من بوك أنكان جانتو نافلة سلولا كيدن كم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول لهم من يسونغلو النافلة نياجو يدهن بالكو على دهنيا مريانا واحتسابا أي ربادو فنكو قياما لبسرالا قد جنبو مسلم منونت من أي بلو كتم سالون سونغا كتا سالون سونغلو فوسيسا ولا بدو يافيه ولا أنكن جيجا النافلة ولا نافلة أدبو كنونا نمبلمو togoya dobe ciden ko ni mo mi nyoke hari ni sira idalen bi kadilan kay ma foyi foyi ke ala be sumu men na fila baraji takadima mo do be se ka ke ibesi sungalo kono la ibesi ka dai kadilan ka fo fajiri salli ne sumu me baraji be dima o be ke togodi ciden ko man qama ma imam hatta yansarifu كتب له قيام الليلة. فيدون كل مؤمن النافلة دامنا المامين نفع. إن النافلة بلا المامين إن النافلة بك المامين نفع فوق كسلي ببينانا أكوتر سلي نفع كسلي ببينانا. فيدون كهاري سوء نيما فوي تي على بسوء مؤمن نافلة برج ديما. والمغو كان ننكرس إن كتبوا بمغو تامان بلو ni almanu na tora wotire la doro do be bo kata do be sigi kalmanu ni jama'atu wotire la do be bo kata o te sunna minye salli be salli almamin no fere fo kata be ba abbe ka bayyana ina almamin ka be ke nyon fe hari su tola ni tara dai ka dilan ka fo fajiri ma fo salli su mu'min na fila baraji ala badima min ko fara su tola ne ba fe kan nafila ta fe ka wotiri ne sanni parce que ba fe kan nafila wore fe su fela la ibe su ga wotiri salli wotiri salli almamin no fe chogo fula dola kelen du bolo wotiri salli almamin no fe su tola ni wulila ibe fula de salli ite sage wotiri ndeka parce que tiren kore la wotirani fi layli akwai wotiri fula de te su kelen kono ne tiren ma fo wotiri ko fe nafila wore te de tiren ko akwai wotiri fula da ke su kelen kono wala ni wotiri salli almamin no fe su tola ni wulila ibe se ka fula salli ite sage wotiri ndeka ni nyo chogo ya fula Allah hala fula men ni be se ko ke ni ba te kai ka su laba ibe min ke su kono na ibe min ke ko laban da ke wotiri ye ba shi to fana la ne wotiri min be salli almamin no fe ni ebe do almamin no fe wotiri la e ka do ni fulanga ni ade ni almami wotiri salli alayhi salamu bila
ete salamu bilade ebe wuli ka kelen fara itaka ibe tahiyya ke ka salamu bila eta kera fulaye wotirite tuguni eta kera fulaye wala shi tola ni wulila iye nafila min ke ibe ka wotiri salli donc abbe saka kenin chogola donc an kan jija an kan ce shirin adabu wani min chamo gumbe qur'ana kala aka qur'ana kala kosobe ni te jikrula ni te dorosulla mila ika qur'ana kalan chaya parce que qur'ana sungalo ye qur'ana kalodo ni ye qur'ana yere jigini damina na sungalo de la letel qadri salafu salihu tunkera ni sungalo ko ni dona dorodu be nyesu ka qur'ana udema salafu imam malik rahimahullah ni sungalo nana ale ba ka derisu be jode aka fiqhu aka hadisawo aba be jode ka nyesu qur'ana kalandima imam shafi'i rahimahullah asabatira ko sungalo kono ko ale be qur'ana jigi sinya bi woro abe qur'ana jiga kono imam shafi'i rahimahullah wala sungalo qur'ana kalo dedo anka jikiru caya anka qur'ana kalam caya hari musum munum be togulu la ewa togulu yoro la noya diruma qur'ana ni musum min kunna ibi ka togulu la ibe sege ka qur'ana kalante ibe ni qur'ana yire ki kunna ibe to ka jikiru ke itogulu to be sika dikuru ke parce que tiron ko kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani sajalatani fil mizan subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim tiron ko kuma fula be il faut ni kan wonnenka ukadi alaye ukadiri mizani kono tiron ko kuma fula ne ko majume subhanallahi bihamdihi ka fo sena be alaye ni alaka tanunune wa subhanallahi alazim sena be alaye alakabo subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim tiron ko ni kelima fulay kuma fulado ufoli kan wonnenka ukadi alaye ukajiri bara nyuma binyani ko yo malaka maddo wa ambe ala dali an kasu ala ku kolosanye adabu munun fora mu adabu munun keli an kasu ko mala ko no yanye pour na famme be sunna nan be saka asro chogobe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله فإن هناك آدابا ينبغي للصائم أن يراعيها في صيامه ليتحقق له ثمرة مرجوا منه ألا وهي تقوى الله. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ambe ala tanu amba ya fadeli amba nyini ala fi akan kisi kabanyere kun toro manan ka bara jugu mi ala jommin kanda ore kanda bagay mi ala jommi fili kanda bagate sorola ambe sere ma side te minni bato ci ala makka kani ala kirin jowte je yogonte ala la ambe sere ya muhammad wala ka jondo ala ka ci dendo kisini nema baka ana ka sebon ana ka dunkew ala ko kisi min ka ca kosobe no tamina ka boy ala ka jon aka do sunni fulani nye sunawni adabu ni jogo do ulu kaka sumbaga ko kolosi ika sun kono jogo do be adabu do be akaka sumbaga ika ulu kolosi ika sun kono o be ke sababu ye nafa min be ka sunna ibodo waye nafa jumaye
alanya siranya ni o adabu nunun kolosi de alanya siranya min kan ka soro sunda bora alanya siranya min kama ibe se ka soro de ni o jogo ni o adabu kolosi ala musammin korta lendo ayo mu'minu wala ako mu'minu aw munun dara alala haqiqala ne ala yesunke aw kafardaye ko ni yesunke fardaye mugo ka cogomi mugo munun tamina aw nye wona ke sababu ye ana sira lage sin su adabora kala sira lage de pour ko wala yesranya soro jogo dama do be al awwalu tabiyitu biniyati shiyam folo yemunye hada made sunna nya ka soro bolo su felala nu ko kasi ni nganya bi bolo akorote su mume nganya imbi bolo mana fajiri kene nye sani ka suguri do ikasu nganya o ka koloshi wa ni hafsata radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له حديث سهل نان با حفصه بولو ko ciden ko koni mu onni masunga ni fajira nye ko sunti yede koni emi ka fu fargasu ni man ni fajiri nye ko sunti ye ko sun kan ni de sami ka suguridu e wangania muhalluha alqalbu nan ko ngania be disukunde kono akorote ko be komana fana la yini min bi disukun kono na bi dusukun kono ko be na suguru de do kasu o de ngania nye bo yibi jijade ngania fana min fulani nye bara minani ana mina baliya dilo lembe ale de la ala ko qur'ana kono ma umiru illa liyabudullaha mughlishina lahu din ala ko lima hada madun nyamarni foye fo an kala bato kalashi alai ngania akakalashi alai sumunu fulani nye ibe sun kalashi kangania kalashi ko ibe sunke ala kelempeude fulana pursun kamina ika sun koloshi akabbe ciden ka sun chogoma ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa